still believe on us and fight together. Haydi Bismillah, Ewako. Kita masih kena menyaksikan lanjutan dari Paris Super League. Ini pertemuan dari dua tim pemirsa. Ada PSM Makassar menghadapi Persik Kediri. Dua tim yang lagi sama-sama menjauh tentunya dari zona kuning, dan dalam beberapa laga terakhir tentunya mereka memang agak sedikit tertahan. Tapi di laga ini kedua tim akan saling ya beradu kemenangan atau juga mencoba mendapatkan 3 poin agar seperti tadi saya bilang menjauh dari zona kuning. Seperti sementara Paris. Kita keluar ke sana, boarding up, selesai dengan benar ya. Biar kalian mulai dari boarding up bagus, mulai pertandingan bagus. Let's go, start to boarding up. Ya, perhatian sebelum menanggung penatan. Berdoa dimulai. Selesai. Bunda setengah-tengah, mondok kok. Bunda tanya kok, aku. 3 poin, 3 poin. Ayo, satu. Ayo, kamu. Jelas. Ayo, ayo. Bisa tanya senang. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, no. Bunda setengah-tengah, mondok kok. Sik. Topo ngoroknya asingin. Ayo.
Ayo. Ayo, masih. Ayo. Let's go, let's go, guys, let's go, let's go. Ayo. Ayo, masku. Saya ke perempuan. Iya. Dengan semangat menang. Let's go outside with the spirit to win the match, guys. Bawa aura positif selalu ke lapangan. Bring this positive aura to the pitch. Kita keluar ke sana bermain demi lambang finisi di dada. Ewako! Pertandingan ini menentukan apakah rangka kita akan lebih kuat lagi di sisa pertandingan atau tidak. This match will determine whether we have our chances in the next matches as well. Guys, 2 jam ke depan kerja keras menentukan apa kita akhir musim. Siapa kita di akhir musim. Your hard work in the next 2 hours will determine who we are at the end of the season. Ya, situasi apapun bisa terjadi di lapangan, tapi saya tidak mau lihat ada pemain PSM ada di pinggir lapangan, kita kebobolan sudah tunduk. Ya, kita boleh kebobolan. Whatever situation can happen in there. But I don't want your head down, okay, on the pitch, guys. During these 2 hours. Kebobolan, ambil bola, kerja lagi, fight lagi. If something happen, we get considered, okay? Take the ball, we work hard again. Kita memasukkan bola, pekerjaan belum selesai. When you score a goal, the job is not finished. Ambil bola, habiskan semua kita punya hari ini. Take the ball, finish them. Ya, hari ini ada yang datang dari Makassar menggunakan kendaraan ini. Lihat gambarnya, saya mau bacakan ke teman-teman. Dia datang menggunakan kendaraan. Di belakang mobilnya dia tulis sebuah tulisan. Okay, this guy came here to Makassar with his own personal vehicle. And at the back of his car, you can see what he Dia says. tulis, katakan pada mereka kami belum kalah. Say to them that we have not lost yet. Ya, supporter punya keyakinan itu. Bagaimana kita di lapangan? Supporters have this belief, guys. What do you think you have on the pitch? Kasih lihat jawabannya di lapangan hari ini. Show them on the pitch. Kita satu sama lain di sini percaya satu sama lain, ya. And this is enough Ini for cukup. go inside and win the game today, guys. Ini cukup untuk kita keluar dan menangkan pertandingan, ya. Guys, today don't have excuse. We go inside, we win the game, we take the bonus, we go back home. Let's go. Ya, main official tetap berarti sebelum pertandingan seri main kita berdua semua diberi kekuatan. Keselamatan. Diberi kemenangan. Amin. Doa dimulai. Selesai.
everything. I cannot say nothing today. Just go. Put your hands here. Everybody go. Let's go.
Ewako! Jaredin. Yeah. Congrats. Thank you for everyone who support us today and still believe on us and fight together. ID Bismillah, Ewako. Ewako! Jagoan kau sekarang, eh? Jagoan kau sekarang berantem. Hai. En el partido, no lo sabe. Alhamdulillah, ya Allah, makasih ya Allah, makasih semuanya, makasih istriku, makasih orang tuaku, makasih pokoknya, makasih semua supporter yang telah hadir dan yang di rumah, makasih support dan doanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara! 3 poin dan Lega. 3 poin. Alhamdulillah. 3 points. 3 points. Nice. Assalamualaikum. First of all, Alhamdulillah. Today, really good.
lain bisa berjuang di pertandingan berikutnya. Atas kerja kerasnya. Alhamdulillah hari ini 3 poin. Bisa menjadi gambaran bahwa kalau kalian mau kerja keras, kalian yakin dengan kalian, kita akhirnya bisa dapat 3 poin di sini. Guys, this match is a picture for you, a reminder for you that as long as you work hard, you put in the hard work and believe in the hard work, we can achieve anything in the match. Oke, kita nikmati kemenangan ini, tapi jangan lupa kita masih ada tanggung jawab 5 pertandingan ke depan. Okay, we enjoy, we celebrate this victory, but don't forget, we still have responsibility for the 5 remaining matches. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Terima kasih.